enguuto ziriyo nizikorwa harimu Stanley omurimo no barabe bakino rwa Galt hamwe na Meeya Victor Bwana Kachebezi owaba narebuza okukora kw'enguuto ezerizoba yajanga omurimo mahango ogusigire nubwo kutebitara hanguuto ziriyo nizikorwa kandi ngunaza kubeta mu rukiko okushwijuma omutindo gw'ebitara ebiratebwa hanguuto ezi ate ware kandi nagihanguuto ware nagita abitara because kire kwa tumazire walkways tumazire street lights ebitara amahanda ebyo hati nibyo ndukuteka ngutwenda turebe ebitare bitwabitaho tuta Beitu we engineer Chobe Richard owa Multiplex yagira ngo no barabe batwiro bwire kumaririzo mu rumogu bariyo no bahika ahakuhendera ahakuba mu rumogu bwa hatu gwahika habucweka 85 okwa Mbarara we are now over 80%, 85%. Progress. Over 85%. Abatura bambarara nabo basima umurimo oguriyo no gukorwa Yashaba umuntu barwaho bakumaririza buri kimwe kindi muheru yacyo ibintu byate bakora konka tware abantu bakora so ate hasigara itara zonka n'abashoma bakakendera azumur gutor kiriye kintu kibatwariye cyo muni kitambara ikintu cyo namwe twasagazo rwa makana tinga hansaho ikintu kirikiriya Multiplex hamwe na Ditako zikapata no kore ngutwezi omwaka gw'2020 kandi ukaba nuguza kumara umwaka gumwe gwonka ahampi hazuru kwika billion 23 na million mukaga ahabo buringwa bwa kilometers 2 no bucweka 3 na mukaga Beitu hakabamo kusyarara omugandi abahinji b'amajani bebyanga 5 betemburire nguto okubahweraho kutambuza amajani gabo nendijo mshuburo kurwo mukayemba batakanore babehire mbaye koromurimo abantu abira bakaba baremerwa bakora kesaringo enguudo bazibyaremha emitumba nebitekere konkecho bakirekire bagize nkatukore ahabwe nsonga yoburemezi bw'amajani gito garazo mu factory ahabwe nsonga yoburemezi abantu ko baraze kuraguzo marwaro so kutwahirirwa bataka batwereza umwanya wo batamajani ngo tugakure twagira ngo tugezeho n'umukono yitu namane na government erikwize katushangisiriza tubase gukora umuhanda wo gutuyamba abahinja aba bashaba government okubawera hahantindo eziri kubaganzya omucangeki so twasanga ngo amani government niye gakora ekaleta pipes nanka anu rwenda rwombe kwa bakano rutindo rwa no mugera gwa warugo gwombe kerza yiguru runwana seje bitoma nakasaba ko gomanda urwo rutindo karwitiro umuntu aha bantu mwebe ebyo byombe mukore bakija babibaha batwara weno namizi nagonganga ngenda kucekorwa hansi urutindo rwona rukabutama gasha kwa Fred Kabango na Ben Mhoz.